Tomić, Semir Halilović. Dobro večer. 16. aprila navršava se 20 godina od kada su izvršeni zločini u selima Ahmići kod Viteza i Trusina kod Konjica. U Trusini su istog dana ubijene 22 osobe, od kojih 18 civila. U Ahmićima je ubijeno 116 osoba, odnosno svaki četvrti stanovnik sela. Evo kako u aprilu 1993. godine o tome izvijestio CNN. Da nema kraja ludilu koje obuzima Bosnu. Britanske snage UN smještene u ovom području istražuju posljednju psihopatsku epizodu. Oborena džamija oslikava poznatu priču. Uništeno je još jedno muslimansko selo. Ali ovog puta to nisu učinili Srbi, već Hrvati. Nakon tjedna rata između muslimana i Hrvata u centralnoj Bosni, snage UN ulaze u selo prvi put da istraže ovu orgiju nasilja. Vojnici su prvo našli mrtve životinje na ulicama. Zatim su išli od kuće do kuće tražeći dokaze masakra. Našli su ih. U ovoj kući na stepenicama 2 spaljena tijela, dječak i odrastao čovjek. Tijela su im ukočena u stavu koji oslikava agoniju. Vjeruje se da su živi spaljeni. U podrumu još najmanje 5 leševa. Neki su izgorjeli do kostiju. Zidovi su poprskani krvlju. Komandant UN vjeruje da je najmanje jedna osoba ubijena prije nego što je sve spaljeno. Ja sam užasnut. Izgleda da su otac i sin pokušali da odbrane majku i kćerke koje su bile u podrumu. Otac i sin su vjerovatno ubijeni, a zatim spaljeni. A zatim je neki monstrum namjerno zapalio podrum i majka i kćerke su tako stradale. Nakon ovog razgovora naišao je automobil u kojem se nalazio vojnik HVO-a. Razbješnjeli pukovnik Stewart mu se obratio. Ovo je užasno. Da li imate dozvolu od HVO-a? Meni ne treba dozvola od prokletog HVO-a. Ja sam iz Ujedinjenih nacija. I što se mene tiče, ovo što se ovdje desilo je sramota. Cijele porodice su masakrirane ovdje i hoću da znam šta se dogodilo. Ko je to učinio? Ko je odgovoran za ovo? Ne znam. Pretpostavljam da to niste vi. Pukovnik Stewart vjeruje da svijet treba da vidi ove slike. Upravo mi je HVO rekao da nema snimanja. Ja sam im rekao da se nose. Zatim je poveo komandanta posmatrača UN da vidi pokolj. Ovo je ratni zločin. I više od toga, ovo je zločin protiv čovječanstva. Više od 200 ljudi, uglavnom civila, je ubijeno u centralnoj Bosni ovoga tjedna. Područje, uglavnom hrvatsko i prema mirovnom planu, pripada Hrvatima. Jasno je da oni muslimani koji su uspjeli pobjeći iz ovoga sela nikada neće htjeti da se vrate. Ironija je u tome što su Hrvati i muslimani bili saveznici u ovom ratu. Potpisali su mirovni plan. Ali ovo je još jedan znak da mir neće stići u Bosnu prije novog krvoprolića. Jer ako možemo suditi po prošlosti, ovo će morati biti osvećeno. Ahmića se svi sjete jedino na godišnjicu zločina. Selo jeste obnovljeno, međutim, šta tišti stanovnike, tek rijetki žele govoriti. 16. aprila 1993. godine, dok su stanovnici Ahmića još spavali, postrojbe Hrvatskog vijeća odbrane započele su akciju pod nazivom 48 sati pepela. Elvedin Kermo imao je tada samo 18 godina, ali kaže i danas, baš kao da je bilo jučer, sjeća se pucnjave, plamena i jauka njegovih komšija tek probuđenih iz sna.
U tom zločinačkom pohodu ubijeno je 116 civila, među kojima najmlađa žrtva je imala samo 3 mjeseca. Uz ubijstva, progon te odvođenje zarobljenih civila u logor, sva bošnjačka imovina te vjerski objekti su zapaljeni, što je direktna potvrda, kažu, dobro isplanirane akcije. Našim komšijama, Hrvatima, ne samo kuća, nijedan kokošinjac nije izgorio, niti je ko ubijen. Ono što najviše boli jeste činjenica da ni 20 godina od zločina u kojem su učestvovali njihove komšije, svi posmrtni ostaci žrtava nisu pronađeni. Posebno su ogorčeni činjenicom da su tijela ubijenih odvožena čak u Hercegovinu. Zločinci se dakle nisu zadovoljili s time što su nas pobili, protjerali, popalili, već su i kosti naših šehida koji su ostali u Ahmićima skrivali su po drugim gradovima. Tako nedavnom ekshumacijom u Mostaru, u groblju Međine, ekshumirano je 22 tijela naših šehida. Za ovaj zločin sud u Hagu izrekao je 85 godina zatvora za 5 osoba, među kojima je Dario Kordić osuđen na 25 godina zatvora po komandnoj odgovornosti. Uz njega za Ahmiće u Hagu su osuđeni Drago Josipović, Anto Furundžija, Vladimir Šantić i Miroslav Bralo. I svi izuzev Kordića i Brale već su na slobodi. Sud Bosne i Hercegovine za zločin u Ahmićima osudio je na 10 godina Paška Ljubičića. Većina osuđenih za zločin u Ahmićima su već na slobodi. Među nama živi, znači, komšija Josipović Drago, koji je osuđen isto za zločin. Samo 2 presude su izrečene za direktne izvršioce zločina. Stoga se s pravom pitamo da li je tu tužilaštvu stavljena tačka na Ahmiće. Da li su mogle samo 2 osobe kao direktni izvršioci zločina pobiti 116 duša u Ahmićima. 20 godina poslije u ovom naselju infrastruktura, kuće i vjerski objekti su obnovljeni. No danas je u Ahmićima najteže pronaći sagovornika za priču u aprilu 1993. godine, jer kažu ovdje danas nema međunacionalnih sukoba, ali prošlost u kojoj su brojne porodice skoro pa nestale, nemoguće je izbrisati. Gospodine Muratoviću, vi ste jučer promovisali knjigu o genocidu u Ahmićima 1993. godine. Šta je bio cilj vašeg istraživanja? Pa evo, prije svega ja da se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i da kažem da ova studija ne govori ni o Hrvatima, ni o Bošnjacima, ni o njihovim međusobnim ni političkim, ni kulturnim, ni inim odnosima. Riječ je o jednoj studiji koja govori o najalarmantnijoj društvenoj pojavi u sociološkom smislu riječi, a to je genocid. U ovoj studiji u kojoj je učestvovalo 10-ak mladih naučnika sa Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i 10-ak mladih ljudi iz samih Ahmića, mi smo dokazali, odnosno izašli smo sa naučnom istinom da je u Ahmićima u 16. aprila počinjen genocid nad Bošnjacima, da su ga počinili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Isto tako mi smo napravili jednu historijsku genezu velikohrvatskog državnog projekta, odnosno dokazali smo da je Republika Hrvatska počinila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Dragičeviću, šta ste vi znali o zbivanjima u Ahmićima u tom vremenu? Da, ja vas pozdravljam i želim da kažem da sam ja osobno, znači i generalski zbor HVO-a i generalski zbor iz armije BiH udali počast nevinim žrtvama i u Ahmićima i u Trusini. Planiramo to učiniti i u Kazanima. To nismo završili, jeli? Ali, znači, neminovno je i ne treba tu sumnjati u presude Međunarodnog kaznenog suda da je tu počinjen zločin. Ali ovo što gospodin Muratović govori o genocidu, to je zaista unošenje nekih novih pojmova i kategorija, neke nove, samo njemu poznate istine, da je u Ahmićima počinje genocid. Dakle, u Ahmićima počinje ratni zločin, a ne zločin genocida. I mislim da treba paziti koje se riječi govore, jer to ni u kom slučaju ne doprinosi i pomirenju ljudi koji gore žive i istini o ratnim zločinima. Znači, i ovaj zločin i kao i drugi zločini imaju svoju genezu. Znači, mi ovdje trebamo uspostaviti jednu znanstvenu povijesnu istinu, a ne istinu samo jedne strane. Ovdje se ne može govoriti o genocidu jer nijedan relevantni dokazni dokument ni presuda ne postoji da je u Ahmićima počinjen genocid.
Ali geneza ratnog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije govori o tome. Dakle, da je prije svega rat vođen velikosrpskom politikom zajedno sa JNA. Taj rat je prešao kao regionalni rat prešao i u Bosnu i Hercegovinu i došao je na prostore federacije. Moramo znati sljedeće, da je federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo na 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva, uključujući i stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu oni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje, naravno, ratnih zločina. Gospodine Muratoviću, evo, kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida je, ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Dakle, ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Drgičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda. Odlično. Ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista, nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima jest počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome ili ne. Radi se, ako se dokaže namjera, a mi smo upravo dokazali u ovoj studiji namjeru Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo pod direktnim patronatom Hrvatske vojske i režima u Zagrebu. Pa evo vam studija, pa vi niste ni pročitali. To je samo vaša istina. Pa to je samo vaša istina. Molim vas lijepo. Nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapovijedanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potrebe da na početku ove emisije iznosimo tako teške riječi i optužbe. Znači, vi nađete samo u kojem je dokumentu, u kojoj presudi, u kojem znanstvenom smislu je nađen element genocida u Ahmićima. Nema potrebe da je gledam. Nema potrebe, zaista. Morate pročitati studiju pa onda govoriti. Gospodine Dragičević, to je vaša istina. Ja tražim da se... Znači, to je naučna istina. Nije to naučna istina. To je samo vaša istina ovdje u Bosni i Hercegovini. Da bi mi došli do jedne istine, moramo koristiti metodu, komparativnu metodu, da uporedimo sve podatke koje imate vi i mi, i ja, ili ne znam, je treća strana. Dalje, znači moramo uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje i nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći čak na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće, jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić došao i poklonio se tamo nevinim žrtvama i zna i on sam da je tu učinjen težak i stravičan ratni zločin. Gospodine Muratoviću, da li su procesuirani svi koji su odgovorni? Svi nisu procesuirani, procesuirano je 7-8 osoba, to su u stvari, više se radi tu o jednoj komandnoj odgovornosti, međutim direktnih izvršilaca samih tu nema, kao što nema ni političkog rukovodstva općine Vitez, načelnika općine, predsjednika HDZ-a, sekretara MUP-a i tako dalje. Dakle, to su trojica ljudi, jedan od njih u međuvremenu umro. Dakle, oni su bili, podignuta je bila optužnica, pa je to stornirano iz onih razloga.
Međutim, ovih 7 koji imaju pravosnažne presude, dakle, to nije dovoljno. Međutim, eto, i to je neki tračak nade da ipak da se može očekivati da pravda postoji kolika tolika. Ja bi samo zamolio, pazite, znači u slučaju Ahmići je optuženo 15 Hrvata iz Središnje Bosne, 5 je osuđeno za taj događaj, 8 Hrvata je potpuno oslobođeno od optužbi. Znači ne zbog nedostatka dokaza, već zbog toga što zaista nisu sudjelovali u tom događaju. Znači od 15 je 8 oslobođeno, a od preostalih 7 petorica su osuđena, a 3 su osuđena za taj događaj u Ahmićima. Po vašoj ocjeni, da li je ovaj događaj, da li je ovaj zločin dovoljno istražen i kažnjen? Općenito, znači, ovdje se zločinima se ovdje u Bosni i Hercegovini pristupa selektivno. Svako zastupa svoju stranu, to nije dobro. Ovdje se znači mora na jedinstven način, svaki zločin se mora istražiti i svaki zločin se mora kazniti. Znači, mi moramo uzeti i genezu, znači, mi imamo prethodne događaje koji su prethodili zločin u Dusini. Znači, zločin u Dusini niko nije ni ispitao, ni istražio, u Dusini, ne u Trusini. Ni ispitao, ni istražio i on stoji kao neriješen. Znači, prethodno su već poduzimane zločinačke aktivnosti, istina sa druge strane, sa strane armije BiH, one nisu procesuirane. Znači, imamo 25 teških zločina nad pripadnicima HVO-a, odnosno hrvatskim civilima u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji, koji nisu obrađeni. To ni po koju cijenu ne može biti opravdanje. Nema opravdanja zločinom, to je točno. Ali ovdje, znači, ako ima dokaza i činjenica, a ne možemo paušalno iznositi i optuživati ljude. Pazite, 8 Hrvata je ležalo 3 godine u Haškom sudu, u Haškom zatvoru, na kraju se uspostavilo da su lažno i krivo optuženi. Naravno, treba tražiti prave krivce koji jesu krivi za taj događaj i za svaki drugi događaj. Vidite, general Dragičević, ako vi govorite o prethodnim događajima koji su prethodili zločinu Ahmićima. To mi zvuči malo ko kada se Mladić i njegovi generali pravdaju, znate, mi smo poklali ljudi u Srebrenici zato što su Naserovi ljudi... Nemojte upoređivati mene sa Mladićem. Tomić, Semir Halilović. Dobro večer. 16. aprila navršava se 20 godina od kada su izvršeni zločini u selima Ahmići kod Viteza i Trusina kod Konjica. U Trusini su istog dana ubijene 22 osobe, od kojih 18 civila. U Ahmićima je ubijeno 116 osoba, odnosno svaki 4. stanovnik sela. Evo kako u aprilu 1993. godine o tome izvijestio CNN. Da nema kraja ludilu koje obuzima Bosnu. Britanske snage UN smještene u ovom području istražuju posljednju psihopatsku epizodu. Oborena džamija oslikava poznatu priču. Uništeno je još jedno muslimansko selo. Ali ovog puta to nisu učinili Srbi, već Hrvati. Nakon tjedna rata između muslimana i Hrvata u centralnoj Bosni, snage UN ulaze u selo prvi put da istraže ovu orgiju nasilja. Vojnici su prvo našli mrtve životinje na ulicama. Zatim su išli od kuće do kuće tražeći dokaze masakra. Našli su ih. U ovoj kući na stepenicama 2 spaljena tijela, dječak i odrastao čovjek. Tijela su im... Dakle, u Ahmićima počinje ratni zločin, a ne zločin genocida. I mislim da treba paziti koje se riječi govore, jer to ni u kom slučaju ne doprinosi i pomirenju ljudi koji gore žive i istini o ratnim zločinima. Znači, i ovaj zločin i kao i drugi zločini imaju svoju genezu. Znači, mi ovdje trebamo uspostaviti jednu znanstvenu povijesnu istinu, a ne istinu samo jedne strane. Ovdje se ne može govoriti o genocidu jer nijedan relevantni dokazni dokumentni presuda ne postoji da je u Ahmićima počinjen genocid. Ali geneza ratnog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije govori o tome. Dakle, da je prije svega rat vođen velikosrpskom politikom zajedno sa JNA.
Taj rat je prešao kao regionalni rat prešao i u Bosnu i Hercegovinu i došao je na prostore federacije. Moramo znati sljedeće, da je federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo na 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva, uključujući stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu oni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje, naravno, ratnih zločina. Gospodine Muretoviću, evo, kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida je, ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Dakle, ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Drgičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda, ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine, kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sudi i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista, nigdje vi nećete naći... On se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Drgičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda, ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine, kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sudi i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista, nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima jest počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome ili ne. Radi se, ako se dokaže namjera, a mi smo upravo dokazali u ovoj studiji namjeru Hrvatskog vijeća odbrane koje je bilo pod direktnim patronatom Hrvatske vojske i režima u Zagrebu. Pa evo vam studija, pa vi niste ni pročitali. To je samo vaša istina. Pa to je samo vaša istina. Molim vas lijepo. Nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapovijedanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potrebe da na početku ove emisije iznosimo tako teške riječi i optužbe. Znači, vi nađete samo u kojem je dokumentu, u kojoj presudi, u kojem znanstvenom smislu je nađen element genocida u Ahmićima. Nema potrebe da je gledam. Nema potrebe, zaista. Morate pročitati studiju pa onda govoriti. Gospodine Drgičević, to je vaša istina. Ja tražim da se... Znači, to je naučna istina. Nije to naučna istina. To je samo vaša istina ovdje u Bosni i Hercegovini da bi mi došli do jedne istine. Moramo koristiti metodu, komparativnu metodu, da uporedimo sve podatke koje imate vi i mi, i ja, ili ne znam, je treća strana. Dalje, znači moramo
uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći čak na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće, jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić. To je vaša istina, pa to je samo vaša istina. Molim vas lijepo, nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapovjedanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potrebe da na početku ove emisije iznosimo tako teške riječi i optužbe. Znači, vi nađete samo u kojem je dokumentu, u kojoj je presudi, u kojem znanstvenom smislu je nađen element genocida u Ahmićima. Nema potrebe da je gledam. Nema potrebe, zaista. Morate pročitati studiju pa onda govoriti. To je vaša istina. Ja tražim da se... To je naučna istina. Nije to naučna istina. To je samo vaša istina ovdje u Bosni i Hercegovini. Da bi mi došli do jedne istine, moramo koristiti metodu, komparativnu metodu, da uporedimo sve podatke koje imate vi i mi, i ja, ili ne znam je treća strana. Dalje, znači moramo uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći čak na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće, jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić došao i poklonio se tamo nevinim žrtvama i zna i on sam da je tu učinjen težak i stravičan ratni zločin. Gospodine Muratoviću, da li su procesuirani svi koji su odgovorni? Svi nisu procesuirani, procesuirano je 7-8 osoba, to su u stvari, više se radi tu o jednoj komandnoj odgovornosti, međutim direktnih izvršilaca samih tu nema, kao što nema ni političkog rukovodstva općine Vitez, načelnika općine, predsjednika HDZ-a, sekretara MUP-a i tako dalje. Dakle, to su trojica ljudi, jedan od njih u međuvremenu umro. Dakle, oni su bili, podignuta je bila optužnica, pa je to stornirano iz ovih onih razloga. Međutim, ovih 7 koji imaju pravosnažne presude, dakle, to nije dovoljno. Međutim, eto, i to je neki tračak nade da ipak da se može očekivati da pravda postoji kolika tolika. Ja bih samo zamolio, pazite, znači u slučaju Ahmići, je optuženo 15 Hrvata iz Središnje Bosne, 5 je osuđeno, 5 je osuđeno za taj događaj, 8 Hrvata je potpuno oslobođeno od optužbi. Znači, ne zbog nedostatka dokaza, već zbog toga što zaista nisu sudjelovali u tom događaju. Znači, od 15 je 8 oslobođeno, a od preostalih 7 petorica su osuđena, a 3 su osuđena za taj događaj u Ahmićima. Po vašoj ocjeni, da li je ovaj događaj, da li je ovaj zločin dovoljno istražen i kažnjen? Općenito, znači, ovdje se zločinima se ovdje u Bosni i Hercegovini pristupa selektivno. Svako zastupa svoju stranu, to nije dobro. Ovdje se znači mora na jedinstven način, svaki zločin se mora istražiti i svaki zločin se mora kazniti. Ne znam je treća strana. Dalje, znači moramo uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći čak na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće, jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić došao i poklonio se tamo nevinim žrtvama i zna i on sam da je tu učinjen težak i stravičan ratni zločin. Gospodine Muratoviću, da li su procesuirani svi koji su odgovorni? Svi nisu procesuirani, procesuirano je 7-8 osoba, to su u stvari, više se radi tu o jednoj komandnoj odgovornosti, međutim direktnih izvršilaca samih tu nema, kao što nema ni političkog rukovodstva općine Vitez, načelnika općine, predsjednika HDZ-a, sekretara MUP-a i tako dalje. Dakle, to su trojica ljudi, jedan od njih u međuvremenu umro. Dakle, oni su bili, podignuta je bila optužnica, pa je to stornirano iz ovih onih razloga. Međutim, ovih 7 koji imaju pravosnažne presude, dakle, to nije dovoljno. Međutim, eto, i to je neki tračak nade da ipak da se može očekivati da pravda postoji kolika tolika. Ja bih samo zamolio, pazite, znači u slučaju Ahmići, je optuženo 15 Hrvata iz Središnje Bosne, 5 je osuđeno,
5 je osuđen za taj događaj, 8 Hrvata je potpuno oslobođeno od optužbi. Znači, ne zbog nedostatka dokaza, već zbog toga što zaista nisu sudjelovali u tom događaju. Znači, od 15 je 8 oslobođeno, a od preostalih 7 petorica su osuđena, a 3 su osuđena za taj događaj u Ahmićima. Po vašoj ocjeni, da li je ovaj događaj, da li je ovaj zločin dovoljno istražen i kažnjen? Općenito, znači, ovdje se zločinima se ovdje u Bosni i Hercegovini pristupa selektivno. Svako zastupa svoju stranu, to nije dobro. Ovdje se znači mora na jedinstven način, svaki zločin se mora istražiti i svaki zločin se mora kazniti. Znači, mi moramo uzeti i genezu, znači, mi imamo prethodne događaje koji su prethodili zločin u Dusini. Znači, zločin u Dusini niko nije ni ispitao, ni istražio, u Dusini, ne u Trusini, ni ispitao, ni istražio i on stoji kao neriješen. Znači, prethodno su već poduzimane zločinačke aktivnosti, istina sa druge strane, sa strane armije BiH, one nisu procesuirane. Znači, imamo 25 teških zločina nad pripadnicima HVO-a, odnosno hrvatskim civilima u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji, koji nisu obrađeni. To ni po koju cijenu ne može biti opravdanje. Nema opravdanja zločinom, to je točno. Ali ovdje, znači, prije svega, rat vođen velikosrpskom politikom zajedno sa JNA. Taj rat je prešao kao regionalni rat, prešao i u Bosnu i Hercegovinu i došao je na prostore Federacije. Moramo znati sljedeće, da je Federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva, uključujući stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu ni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje, naravno, ratnih zločina. Gospodine Muretoviću, evo, kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Drgičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda, ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima jest počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome ili ne. Radi se, ako se dokaže namjera, a mi smo upravo dokazali u ovoj studiji namjeru Hrvatskog vijeća odbrane koje je bilo pod direktnim patronatom Hrvatske vojske i režima u Zagrebu. Pa evo vam studija, pa vi niste ni pročitali. Da li su mogle samo 2 osobe kao direktni izvršioci zločina pobiti 116 duša u Ahmićima? 20 godina poslije u ovom naselju infrastruktura, kuće i vjerski objekti su obnovljeni. No danas je u Ahmićima najteže pronaći sagovornika za priču u aprilu 1993. godine, jer kažu ovdje danas nema međunacionalnih sukoba, ali prošlost u kojoj su brojne porodice skoro pa nestale, nemoguće je izbrisati.
Gospodine Muratoviću, vi ste jučer promovisali knjigu o genocidu u Ahmićima 1993. godine. Šta je bio cilj vašeg istraživanja? Pa evo, prije svega ja da se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i da kažem da ova studija ne govori ni o Hrvatima, ni o Bošnjacima, ni o njihovim međusobnim ni političkim, ni kulturnim, ni inim odnosima. Riječ je o jednoj studiji koja govori o najalarmantnijoj društvenoj pojavi u sociološkom smislu riječi, a to je genocid. U ovoj studiji u kojoj je učestvovalo 10-ak mladih naučnika sa Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i 10-ak mladih ljudi iz samih Ahmića, mi smo dokazali, odnosno izašli smo sa naučnom istinom da je u Ahmićima u 16. aprila počinjen genocid nad Bošnjacima, da su ga počinili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Isto tako mi smo napravili jednu historijsku genezu velikohrvatskog državnog projekta, odnosno dokazali smo da je Republika Hrvatska počinila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Dragičeviću, šta ste vi znali o zbivanjima u Ahmićima u tom vremenu? Da, ja vas pozdravljam i želim da kažem da sam ja osobno, znači i generalski zbor HVO-a i generalski zbor iz armije BiH udali počast nevinim žrtvama i u Ahmićima i u Trusini. Planiramo to učiniti i u Kazanima. To nismo završili, jeli? Ali, znači, neminovno je i ne treba tu sumnjati u presude Međunarodnog kaznenog suda da je tu počinjen zločin. Ali ovo što gospodin Muratović govori o genocidu, to je zaista unošenje nekih novih pojmova i kategorija, neke nove, samo njemu poznate istine, da je u Ahmićima počinjen genocid. Dakle, u Ahmićima počinjen ratni zločin, a ne zločin genocida. I mislim da treba paziti koje se riječi govore, jer to ni u kom slučaju ne doprinosi i pomirenju ljudi koji gore žive i istini o ratnim zločinima. Znači, i ovaj zločin i kao i drugi zločini imaju svoju genezu. Znači, mi ovdje trebamo uspostaviti jednu znanstvenu povijesnu istinu, a ne istinu samo jedne strane. Ovdje se ne može govoriti o genocidu jer nijedna relevantni dokazni dokumentni presuda ne postoji da je u Ahmićima počinjen genocid. Ali geneza ratnog sukoba hrvatskog stanovništva u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo na 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva, uključujući i stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu oni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje naravno ratnih zločina. Gospodine Muratoviću, evo kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida je, ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Dragičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda, ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da je u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima jest počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome ili ne. Radi se, ako se dokaže namjera, a mi smo upravo dokazali u ovoj studiji namjeru
Hrvatskog vijeća odbrane koje je bilo pod direktnim patronatom Hrvatske vojske i režima u Zagrebu. Pa evo vam studija, pa vi niste ni pročitali. To je samo vaša istina, pa to je samo vaša istina, molim vas lijepo. Nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapovijedanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potrebe da na početku ove emisije iznosimo tako teške riječi i optužbe. Znači, vi nađete samo u kojem je dokumentu, u kojoj je presudi, u kojem interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje i nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći tako na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić. Vaša istina, pa to je samo vaša istina, molim vas lijepo. Nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapovijedanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potrebe da na početku ove emisije iznosimo tako teške riječi i optužbe. Znači, vi nađete samo u kojem je dokumentu, u kojoj je presudi, u kojem znanstvenom smislu je nađen element genocida u Ahmićima. Nema potrebe da je gledam. Nema potrebe, zaista. Morate pročitati studiju pa onda govoriti. To je vaša istina. Ja tražim da se... To je naučna istina. Nije to naučna istina. To je samo vaša istina ovdje u Bosni i Hercegovini da bi mi došli do jedne istine. Moramo koristiti metodu, komparativnu metodu, da uporedimo sve podatke koje imate vi i mi i ja, ili ne znam je treća strana. Dalje, znači moramo uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje i nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći tako na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić došao i poklonio se tamo nevinim žrtvama i zna i on sam da je tu učinjen težak i stravičan ratni zločin. Gospodine Muratoviću, da li su procesuirani svi koji su odgovorni? Svi nisu procesuirani, procesuirano je 7-8 osoba, to su u stvari, više se radi tu o jednoj komandnoj odgovornosti, međutim direktnih izvršilaca samih tu nema, kao što nema ni političkog rukovodstva općine Vitez, načelnika općine, predsjednika HDZ-a, sekretara MUP-a i tako dalje. Dakle, to su trojica ljudi, jedan od njih u međuvremenu umro. Dakle, oni su bili, podignuta je bila optužnica, pa je to stornirano iz ovih onih razloga. Međutim, ovih 7 koji imaju pravosnažne presude, dakle, to nije dovoljno. Međutim, eto, i to je neki tračak nade da ipak da se može očekivati da pravda postoji kolika tolika. Ja bih samo zamolio, pazite, znači u slučaju Ahmići je optuženo 15 Hrvata iz Središnje Bosne, 5 je osuđeno za taj događaj, 8 Hrvata je potpuno oslobođeno od optužbi. Znači ne zbog nedostatka dokaza, već zbog toga što zaista nisu sudjelovali u tom događaju. Znači od 15 je 8 oslobođeno, a od preostalih 7 petorica su osuđena, a 3 su osuđena za taj događaj. Međutim, direktnih izvršilaca samih tu nema, kao što nema ni političkog rukovodstva općine Vitez, načelnika općine, predsjednika HDZ-a, sekretara MUP-a i tako dalje. Dakle, to su trojica ljudi, jedan od njih u međuvremenu umro. Dakle, oni su bili, podignuta je bila optužnica, pa je to stornirano iz ovih onih razloga. Međutim, ovih 7 koji imaju pravosnažne presude, dakle, to nije dovoljno. Međutim, eto, i to je neki tračak nade da ipak da se može očekivati da pravda postoji kolika tolika. Ja bih samo zamolio, pazite, znači u slučaju Ahmići je optuženo 15 Hrvata iz Središnje Bosne, 5 je osuđeno za taj događaj, 8 Hrvata je potpuno oslobođeno od optužbi. Znači ne zbog nedostatka dokaza, već zbog toga što zaista nisu sudjelovali u tom događaju. Znači od 15 je 8 oslobođeno, a od preostalih 7 petorica su osuđena, a 3 su osuđena za taj događaj u Ahmićima. Po vašoj ocjeni, da li je ovaj događaj, da li je ovaj zločin dovoljno istražen i kažnjen? Općenito, znači ovdje se zločinima se ovdje u Bosni i Hercegovini pristupa selektivno. Svako zastupa svoju stranu, to nije dobro.
ovdje se znači mora na jedinstven način, svaki zločin se mora istražiti i svaki zločin se mora kazniti. Ne znam, je treća strana. Dalje, znači moramo uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje i nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći čak na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće, jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić došao i poklonio se tamo nevinim žrtvama i zna i on sam da je tu učinjen težak i stravičan ratni zločin. Gospodine Muratoviću, da li su procesuirani svi koji su odgovorni? Svi nisu procesuirani, procesuirano je 7-8 osoba, to su u stvari više se radi tu o jednoj komandnoj odgovornosti, međutim direktnih izvršilaca samih tu nema, kao što nema ni političkog rukovodstva općine Vitez, načelnika općine, predsjednika HDZ-a, sekretara MUP-a i tako dalje. Dakle, to su trojica ljudi, jedan od njih u međuvremenu umro. Dakle, oni su bili, podignuta je bila optužnica, pa je to stornirano iz onih razloga. Međutim, ovih 7 koji imaju pravosnažne presude, dakle, to nije dovoljno. Međutim, eto, i to je neki tračak nade da ipak da se može očekivati da pravda postoji koliko. Strane armije BiH, one nisu procesuirane. Znači, imamo 25 teških zločina nad pripadnicima HVO-a, odnosno hrvatskim civilima u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji, koji nisu obrađeni. To ni po koju cijenu ne može biti opravdanje. Nema opravdanja zločinom, to je točno. Ali ovdje znači prije svega rat vođen velikosrpskom politikom zajedno sa JNA. Taj rat je prešao kao regionalni rat prešao i u Bosnu i Hercegovinu i došao je na prostore Federacije. Moramo znati sljedeće, da je Federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva, uključujući stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu ni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje naravno ratnih zločina. Gospodine Muratoviću, evo kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Drgičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda, ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da je u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima jest počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome. I došao je na prostore Federacije. Moramo znati sljedeće, da je Federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva,
uključujući i stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu ni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje naravno ratnih zločina. Gospodine Muretoviću, evo kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida je, ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Dakle, ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Drgičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda. Odlično. Ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine, kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista, nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima je počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome ili ne. Radi se, ako se dokaže namjera, a mi smo upravo dokazali u ovoj studiji namjeru Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo pod direktnim patronatom Hrvatske vojske i režima u Zagrebu. Pa evo vam studija, pa vi niste ni pročitali. To je samo vaša istina. To je samo vaša istina. Molim vas lijepo, nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapovijedanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potreba, jer to ni u kom slučaju ne doprinosi i pomirenju ljudi koji gore žive i istini o ratnim zločinima. Znači i ovaj zločin i kao i drugi zločini imaju svoju genezu. Znači mi ovdje trebamo uspostaviti jednu znanstvenu povijesnu istinu, a ne istinu samo jedne strane. Ovdje se ne može govoriti o genocidu jer nijedna relevantni dokazni dokumentni presuda ne postoji da je u Ahmićima počinjen genocid. Ali geneza ratnog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije govori o tome. Dakle, da je prije svega rat vođen velikosrpskom politikom zajedno sa JNA. Taj rat je prešao kao regionalni rat prešao i u Bosnu i Hercegovinu i došao je na prostore federacije. Moramo znati sljedeće, da je federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo na 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva, uključujući i stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu ni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje naravno ratnih zločina. Gospodine Muretoviću, evo kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida je, ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija.
ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Dakle, ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Dragičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda, ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine, kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista, nigdje vi nećete naći... On se upravo rukovodio konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine, pravda postoji kolika tolika. Ja bih samo zamolio, pazite, znači u slučaju Ahmići je optuženo 15 Hrvata iz Središnje Bosne, 5 je osuđeno, 5 je osuđeno za taj događaj, 8 Hrvata je potpuno oslobođeno od optužbi. Znači, ne zbog nedostatka dokaza, već zbog toga što zaista nisu sudjelovali u tom događaju. Znači od 15 je 8 oslobođeno, a od preostalih 7 petorica su osuđena, a 3 su osuđena za taj događaj u Ahmićima. Po vašoj ocjeni, da li je ovaj događaj, da li je ovaj zločin dovoljno istražen i kažnjen? Općenito, znači, ovdje se zločinima se ovdje u Bosni i Hercegovini pristupa selektivno. Svako zastupa svoju stranu, to nije dobro. Ovdje se znači mora na jedinstven način, svaki zločin se mora istražiti i svaki zločin se mora kazniti. Znači, mi moramo uzeti i genezu, znači mi imamo prethodne događaje koji su prethodili zločin u Dusini. Znači, zločin u Dusini niko nije ni ispitao, ni istražio, u Dusini, ne u Trusini, ni ispitao, ni istražio i on stoji kao neriješen. Znači, prethodno su već poduzimane zločinačke aktivnosti, istina sa druge strane, sa strane armije BiH, one nisu procesuirane. Znači, imamo 25 teških zločina nad pripadnicima HVO-a, odnosno hrvatskim civilima u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji, koji nisu obrađeni. To ni po koju cijenu ne može biti opravdanje. Nema opravdanja zločinom, to je točno. Ali ovdje, znači, ako ima dokaza i činjenica, a ne možemo paušalno iznositi i optuživati ljude. Pazite, 8 Hrvata je ležalo 3 godine u Haškom sudu, u Haškom zatvoru, na kraju se uspostavilo da su lažno i krivo optuženi. Naravno, treba tražiti prave krivce koji jesu krivi za taj događaj i za svaki drugi događaj. Vidite, general Dragičević, ako vi govorite o prethodnim događajima koji su prethodili zločinu Ahmićima. To mi zvuči malo ko kada se Mladić i njegovi generali pravdaju. Znate, mi smo poklali ljudi u Srebrenici zato što su Naserovi ljudi... Nemojte upoređivati mene sa Mladićem. Tomić, Semir Halilović. Dobro večer. 16. aprila navršava se 20 godina od kada su izvršeni zločini u selima Ahmići kod Viteza i Trusina kod Konjica. U Trusini su istog dana ubijene dva... To nije dovoljno, međutim, eto, i to je neki tračak nade da ipak da se može očekivati da pravda postoji kolika tolika. Ja bih samo zamolio, pazite, znači u slučaju Ahmići je optuženo 15 Hrvata iz Središnje Bosne, 5 je osuđeno, 5 je osuđeno za taj događaj, 8 Hrvata je potpuno oslobođeno od optužbi. Znači, ne zbog nedostatka dokaza, već zbog toga što zaista nisu sudjelovali u tom događaju. Znači, od 15 je 8 oslobođeno, a od preostalih 7 petorica
5 su osuđena, a 3 su osuđena za taj događaj u Ahmićima. Po vašoj ocjeni, da li je ovaj događaj, da li je ovaj zločin dovoljno istražen i kažnjen? Općenito, znači, ovdje se zločinima se ovdje u Bosni i Hercegovini pristupa selektivno. Svako zastupa svoju stranu, to nije dobro. Ovdje se znači mora na jedinstven način, svaki zločin se mora istražiti i svaki zločin se mora kazniti. Znači, mi moramo uzeti i genezu, znači, mi imamo prethodne događaje koji su prethodili zločin u Dusini. Znači, zločin u Dusini niko nije ni ispitao, ni istražio, u Dusini, ne u Trusini. Ni ispitao, ni istražio i on stoji kao neriješen. Znači, prethodno su već poduzimane zločinačke aktivnosti, istina sa druge strane, sa strane armije BiH, one nisu procesuirane. Znači, imamo 25 teških zločina nad pripadnicima HVO-a, odnosno hrvatskim civilima u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji, koji nisu obrađeni. To ni po koju cijenu ne može biti opravdanje. Nema opravdanja zločinom, to je točno. Ali ovdje, znači, ako ima dokaza i činjenica, a ne možemo paušalno iznositi i optuživati ljude. Pazite, 8 Hrvata je ležalo 3 godine u Haškom sudu, u Haškom zatvoru, na kraju se uspostavilo da su lažno i krivo optuženi. Naravno, treba tražiti prave krivce koji jesu krivi za taj događaj. I za svaki drugi događaj. Vidite, general Dragičević, ako vi govorite o prethodnim događajima koji su prethodili zločinu u Ahmićima. To mi zvuči malo ko kada se Mladić i njegovi generali pravdaju, znate, mi smo poklali ljudi u Srebrenici zato što su Naserovi ljudi... Nemojte upoređivati mene sa Mladićem. Tomić, Semir Halilović. Dobro večer. 16. aprila navršava se 20 godina od kada su izvršeni zločini u selima Ahmići kod Viteza i Trusina kod Konjica. U Trusini su istog dana ubijene 22 osobe, od kojih 18 civila. U Ahmićima je ubijeno 116 osoba, odnosno svaki 4. stanovnik sela. Evo kako u aprilu 1993. godine o tome izvijestio CNN. Da nema kraja ludilu koje obuzima Bosnu. Britanske snage UN smještene u ovom području istražuju posljednju psihopatsku epizodu. Oborena džamija oslikava poznatu priču. Uništeno je još jedno muslimansko selo. Ali ovog puta to nisu učinili Srbi, već Hrvati. Nakon tjedna rata između muslimana i Hrvata u centralnoj Bosni, snage UN ulaze u selo prvi put da istraže ovu orgiju nasilja. Vojnici su prvo našli mrtve životinje na ulicama. Zatim su išli od kuće do kuće tražeći dokaze masakra. Našli su ih. U ovoj kući na stepenicama 2 spaljena tijela, dječak i odrastao čovjek. Tijela su im... Dakle, u Ahmićima počinje ratni zločin, a ne zločin genocida. I mislim da treba paziti koje se riječi govore, jer to ni u kom slučaju ne doprinosi i pomirenju ljudi koji gore žive i istini o ratnim zločinima. Znači, i ovaj zločin i kao i drugi zločini imaju svoju genezu. Znači, mi ovdje trebamo uspostaviti jednu znanstvenu povijesnu istinu, a ne istinu samo jedne strane. Ovdje se ne može govoriti o genocidu jer nijedan relevantni dokazni dokument ni presuda ne postoji da je u Ahmićima počinjen genocid. Ali geneza ratnog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije govori o tome. Dakle, da je prije svega rat vođen velikosrpskom politikom zajedno sa JNA. Taj rat je prešao kao regionalni rat, prešao i u Bosnu i Hercegovinu. U značkom pohodu ubijeno je 116 civila, među kojima najmlađa žrtva je imala samo 3 mjeseca. Uz ubijstva, progon te odvođenje zarobljenih civila u logor, sva bošnjačka imovina te vjerski objekti su zapaljeni, što je direktna potvrda, kažu, dobro isplanirane akcije. Našim komšijama, Hrvatima, ne samo kuća, nijedan kokošinjac nije izgorio, niti je
ko ubijen. Ono što najviše boli jeste činjenica da ni 20 godina od zločina u kojem su učestvovali njihove komšije, svi posmrtni ostaci žrtava nisu pronađeni. Posebno su ogorčeni činjenicom da su tijela ubijenih odvožena čak u Hercegovinu. Zločinci se dakle nisu zadovoljili s time što su nas pobili, protjerali, popalili, već su i kosti naših šehida koji su ostali u Ahmićima skrivali su po drugim gradovima. Tako nedavnom ekshumacijom u Mostaru, u groblju Međine, ekshumirano je 22 tijela naših šehida. Za ovaj zločin sud u Hagu izrekao je 85 godina zatvora za 5 osoba, među kojima je Dario Kordić osuđen na 25 godina zatvora po komandnoj odgovornosti. Uz njega za Ahmiće u Hagu su osuđeni Drago Josipović, Anto Furundžija, Vladimir Šantić i Miroslav Bralo. I svi izuzev Kordića i Brale već su na slobodi. Sud Bosne i Hercegovine za zločin u Ahmićima osudio je na 10 godina Paška Ljubičića. Većina osuđenih za zločin u Ahmićima su već na slobodi. Među nama živi komšija Josipović Drago, koji je osuđen isto za zločin. Samo 2 presude su izrečene za direktne izvršioce zločina. Stoga se s pravom pitamo da li je tu u tužilaštvu stavljena tačka na Ahmiće. Da li su mogle samo 2 osobe kao direktni izvršioci zločina pobiti 116 duša u Ahmićima. 20 godina poslije u ovom naselju infrastruktura, kuće i vjerski objekti su obnovljeni. No danas je u Ahmićima najteže pronaći sagovornika za priču u aprilu 1993. godine, jer kažu ovdje danas nema međunacionalnih sukoba, ali prošlost u kojoj su brojne porodice skoro pa nestale, nemoguće je izbrisati. Gospodine Muratoviću, vi ste jučer promovisali knjigu o genocidu u Ahmićima 1993. godine. Šta je bio cilj vašeg istraživanja? Pa evo, prije svega ja da se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i da kažem da ova studija ne govori ni o Hrvatima, ni o Bošnjacima, ni o njihovim međusobnim ni političkim, ni kulturnim, ni inim odnosima. Riječ je o jednoj studiji koja govori o najalarmantnijoj društvenoj pojavi u sociološkom smislu riječi, a to je genocid. U ovoj studiji u kojoj je učestvovalo 10-ak mladih naučnika sa Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i 10-ak mladih ljudi iz samih Ahmića, mi smo dokazali, odnosno izašli smo sa naučnom istinom da je u Ahmićima u 16. aprila počinjen genocid nad Bošnjacima, da su ga počinili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Isto tako mi smo napravili jednu historijsku genezu velikohrvatskog državnog projekta, odnosno dokazali smo da je Republika Hrvatska počinila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Dragičeviću, šta ste vi znali o zbivanjima u Ahmićima u tom vremenu? Da, ja vas pozdravljam i želim da kažem da sam ja osobno, znači i generalski zbor HVO-a i generalski zbor iz armije BiH udali počast nevinim žrtvama i u Ahmićima i u Trusini. Planiramo to učiniti i u Kazanima. To nismo završili, jeli? Ali, znači, neminovno je i ne treba tu sumnjati u presude Međunarodnog kaznenog suda da je tu počinjen zločin. Ali ovo što gospodin Muratović govori o genocidu, to je zaista unošenje nekih novih pojmova i kategorija, neke nove, samo njemu poznate istine, da je u Ahmićima počinje genocid. Dakle, u Ahmićima počinje ratni zločin, a ne zločin genocida. I mislim da treba paziti koje se riječi govore, jer to ni u kom slučaju ne doprinosi i pomirenju ljudi koji gore žive i istini o ratnim zločinima. Znači, i ovaj zločin, i kao i drugi zločini imaju svoju genezu. Znači, mi ovdje trebamo uspostaviti jednu znanstvenu, povijesnu istinu, a ne istinu samo jedne strane. Ovdje se ne može govoriti o genocidu, jer nijedan relevantni dokazni dokument ni presuda ne postoji da je u Ahmićima počinjen genocid. Ali i došao je na prostore federacije. Moramo znati sljedeće, da je federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo na 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva.
uključujući i stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu oni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje naravno ratnih zločina. Gospodine Muretoviću, evo kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida je, ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Dakle, ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Dragičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda. Odlično. Ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine, kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista, nigdje vi nećete naći... Dobro se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Dakle, ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Dragičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda. Odlično. Ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine, kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista, nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima jest počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome ili radi se ako se dokaže namjera, a mi smo upravo dokazali u ovoj studiji namjeru Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo pod direktnim patronatom Hrvatske vojske i režima u Zagrebu. Pa evo vam studija, pa vi niste ni pročitali. To je samo vaša istina. Pa to je samo vaša istina. Molim vas lijepo. Nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapredanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potrebe da na početku ove emisije iznosimo tako teške riječi i optužbe. Znači, vi nađete samo u kojem je dokumentu, u kojoj je presudi, u kojem znanstvenom smislu je nađen element genocida u Ahmićima. Nema potrebe da je gledam. Nema potrebe, zaista. Morate pročitati studiju pa onda govoriti. Gospodine Dragičević, to je vaša istina. Ja tražim da se... To je naučna istina. Nije to naučna istina. To je samo vaša istina ovdje u Bosni i Hercegovini. Da bi mi došli do jedne istine, moramo koristiti metodu, komparativnu metodu, da uporedimo sve podatke koje imate vi i mi, i ja, ili ne znam, je treća strana. Dalje, znači moramo uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje i nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje geneza ratnog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije govori o tome. Dakle, da je prije svega rat vođen velikosrpskom politikom zajedno sa JNA. Taj rat je prešao kao regionalni rat, prešao i u Bosnu i Hercegovinu i došao je na prostore federacije.
moramo znati sljedeće, da je federacija, znači bošnjačko ili muslimansko hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini živjelo i ostalo samo 30% prostora. U tih 30% prostora je smješteno 70% stanovništva, uključujući stanovništvo koje je protjerano iz istočne Bosne i zapadne Bosne. Dobro, da I treba tražiti korijene i uzroke ovog rata. Nije samo znači zločin u Ahmićima, zločin u Trusini i svi drugi zločini koji su se desili, nisu oni pali s neba. Oni imaju svoju genezu, imaju svoje uzroke, imaju svoje povode, imaju svoje, nažalost, tragične posljedice, ali samo takvim jednim znanstvenim metodom i pristupom možemo osigurati i ono što mi pretendiramo, a to je pomirenje ljudi i kažnjavanje naravno ratnih zločina. Gospodine Muratoviću, evo kažite nam na kojoj argumentaciji vi ste zasnovali tezu o genocidu u Ahmićima. Gospodin govori da ja izlazim sa nekim novim pojmovima. Pojam genocida je, ja sam se upravo rukovodio Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koja je usvojena 1948. godine u Skupštini Ujedinjenih nacija. Ja ću njemu vrlo rado kopirati, dakle to je jedna široka priča, ja ću mu dati tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida gdje u tački 2 imamo 5 tačaka koje predstavljaju genocid. Dakle, ne želim biti bilo čiji zastupnik ovdje, pa ni gospodina Dragičevića, ali ako sam ja dobro shvatila, on kaže da kvalifikacija genocid nije iznesena ni u jednoj od presuda. Odlično. Ni Haškog tribunala, ni suda Bosne i Hercegovine kad je riječ o Ahmićima. Nema potrebe, to je sud i pravo su zanat. Mi govorimo o jednoj naučnoj istini na osnovu relevantnih dokaza i podataka i na osnovu konvencije gdje smo išli od tačke do tačke i gdje smo sve dokazali da u genocidu počinjen zločin genocida. Oprostite, vi nemate dokaze, dakle da je u Ahmićima počinjen genocid. I ja bih zamolio zaista da se takve teške riječi ne koriste i da se ne doprinosi ponovo da se ta spirala mržnje i netolerancije među ljudima koji gore sada, evo kako smo čuli, pokušavaju mirno živjeti, ne unosi. Zaista nigdje vi nećete naći da ima jedna presuda, jedan dokaz da je u Ahmićima. Ahmićima jest počinjen stravičan ratni zločin i to je jedna sramota za Hrvatsko vijeće obrane i sramota prije svega za one koji su to počinili. Budući da je ta odgovornost prije svega individualna. Ali ni o kakvom genocidu u tom prostoru nije riječ. Zločin genocida se ne određuje po tome što je sud donio odluku o tome ili radi se, ako se dokaže namjera, a mi smo upravo dokazali u ovoj studiji namjeru Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo pod direktnim patronatom Hrvatske vojske i režima u Zagrebu. Pa evo vam studija, pa vi niste ni pročitali. To je samo vaša istina. Pa to je samo vaša istina. Molim vas lijepo. Nemojte govoriti o tome da je u Ahmićima bilo zapovijedanje Hrvatske vojske. Znači nije točna ta činjenica i nema potrebe da na početku ove emisije iznosimo tako teške riječi i optužbe. Znači, vi nađete samo u kojem dokumentu, u kojoj presudi, u kojem znanstvenom smislu je nađen element genocida u Ahmićima. Nema potrebe da je gledam. Nema potrebe, zaista. Morate pročitati studiju pa onda govoriti. Gospodine Dragičević, to je vaša istina. Ja tražim da se... Znači, to je naučna istina. Nije to naučna istina. To je samo vaša istina ovdje u Bosni i Hercegovini. Da bi mi došli do jedne istine, moramo koristiti metodu, komparativnu metodu, da uporedimo sve podatke koje imate vi i mi, i ja, ili ne znam, je treća strana. Dalje, znači moramo uspostaviti jedan interdisciplinarni pristup tom problemu. A ne, vi imate jednu stranu i jedno svoje viđenje i nju plasirate u javnost kao istinu. To je poluistina i zapravo ovdje mogu reći tako na početku kao pojam genocid ovdje je laž za Ahmiće, jer tu je učinjen stravičan ratni zločin o kojem zna cijeli svijet i tamo na kraju je i zapovjednik u to vremenu general Blaškić došao i poklonio se tamo nevidim žrtvama i zna i on sam da je tu učinjen težak i stravičan ratni zločin. Gospodine Muratoviću, da li su procesuirani svi koji su odgovorni? Svi nisu procesuirani, procesuirano je 7-8 osoba, to su u stvari, više se radi tu o jednoj komandnoj odgovornosti, međutim direktnih izvršilaca samih tu nema, kao što nema ni političkog rukovodstva općine Vitez, načelnika općine, predsjednika HDZ-a, sekretara MUP-a i tako dalje. Dakle, to su trojica ljudi, jedan od njih u međuvremenu umro. Dakle, oni su bili, podignuta je bila optužnica, pa je to stornirano iz onih razloga. Međutim, ovih 7 koji imaju pravosnažne presude,
Tomić, Semir Halilović. Dobro večer. 16. aprila navršava se 20 godina od kada su izvršeni zločini u selima Ahmići kod Viteza i Trusina kod Konjica. U Trusini su istog dana ubijene 22 osobe, od kojih 18 civila. U Ahmićima je ubijeno 116 osoba, odnosno svaki četvrti stanovnik sela. Evo kako u aprilu 1993. godine o tome izvijestio CNN. Da nema kraja ludilu koje obuzima Bosnu. Britanske snage UN smještene u ovom području istražuju posljednju psihopatsku epizodu. Oborena džamija oslikava poznatu priču. Uništeno je još jedno muslimansko selo. Ali ovog puta to nisu učinili Srbi, već Hrvati. Nakon tjedna rata između muslimana i Hrvata u centralnoj Bosni, snage UN ulaze u selo prvi put da istraže ovu orgiju nasilja. Vojnici su prvo našli mrtve životinje na ulicama. Zatim su išli od kuće do kuće tražeći dokaze masakra. Našli su ih. U ovoj kući na stepenicama 2 spaljena tijela, dječak i odrastao čovjek. Tijela su im ukočena u stavu koji oslikava agoniju. Vjeruje se da su živi spaljeni. U podrumu još najmanje 5 leševa. Neki su izgorjeli do kostiju. Zidovi su poprskani krvlju. Komandant UN vjeruje da je najmanje jedna osoba ubijena prije nego što je sve spaljeno. Ja sam užasnut. Izgleda da su otac i sin pokušali da odbrane majku i kćerke koje su bile u podrumu. Otac i sin su vjerovatno ubijeni, a zatim spaljeni. A zatim je neki monstrum namjerno zapalio podrum i majka i kćerke su tako stradale. Nakon ovog razgovora naišao je automobil u kojem se nalazio vojnik HVO-a. Razbješnjeli pukovnik Stuart mu se obratio. Ovo je užasno. Da li imate dozvolu od HVO-a? Meni ne treba dozvola od prokletog HVO-a. Ja sam iz Ujedinjenih nacija. I što se mene tiče, ovo što se ovdje desilo je sramota. Cijele porodice su masakrirane ovdje i hoću da znam šta se dogodilo. Ko je to učinio? Ko je odgovoran za ovo? Ne znam. Pretpostavljam da to niste vi. Pukovnik Stuart vjeruje da svijet treba da vidi ove slike. Upravo mi je HVO rekao da nema snimanja. Ja sam im rekao da se nose. Zatim je poveo komandanta posmatrača UN da vidi pokolj. Ovo je ratni zločin. I više od toga, ovo je zločin protiv čovječanstva. Više od 200 ljudi, uglavnom civila, je ubijeno u centralnoj Bosni ovoga tjedna. Područje je uglavnom hrvatsko i prema mirovnom planu pripada Hrvatima. Jasno je da oni muslimani koji su uspjeli pobjeći iz ovoga sela nikada neće htjeti da se vrate. Ironija je u tome što su Hrvati i muslimani bili saveznici u ovom ratu, potpisali su mirovni plan. Ali ovo je još jedan znak da mir neće stići u Bosnu prije novog krvoprolića. Jer ako možemo suditi po prošlosti, ovo će morati biti osvećeno. Ahmića se svi sjete jedino na godišnjicu zločina. Selo jeste obnovljeno, međutim, šta tišti stanovnike, tek rijetki žele govoriti. 16. aprila 1993. godine, dok su stanovnici Ahmića još spavali, postrojbe Hrvatskog vijeća odbrane započele su akciju pod nazivom 48 sati pepela. Elvedin Kermo imao je tada samo 18 godina, ali kaže i danas, baš kao da je bilo jučer, sjeća se pucnjave, plamena i jauka njegovih komšija tek probuđenih iz sna. U tom zločinu